kawiyawa de ba subsequent programs yala me hana pe gajeno me yale am helan ki da te se iso muto ni muto na se iso am pulle am guditi me mu ya ta hanja kira pesa gajeno kira to am mol na gajeno asuni na ya gajeno me mu ya ta hanja kira ba da mudimu kami hawa hai yo anzai bonsa ko na hele bang hele malapa wele gajeno to ko para hape to ko ansura hai me mu ya ta hanja bonsa kala wa gajeno na je mon fela fasu gajeno me ke za ka shebisa so se thasel se ngapolo e se so potso atama o ka me mu ya ta hanja ke ho putsa fela wa ha saka YouTube le Facebook me hohle mo teng ya mu ya ka hang re ka mehla re wetse go ngola go batla pero mono kapa ka ngola fela kutwa hao ma pele khaso ka jeno me ha ba le diteng ba le ngola tswa di putso ya mono ebe ha mo ga go tla di arabe me mu ya ka ke bontsha fela ka jeno na mala modimo mo sa ka bobiki me yona ya tshepa gore ke thabo ya go ka jeno gore ebe ga kopana hape ka se bona me re tswela pele me pele ja ka ga poka mu ya ga tanye ke go papela ke ile thapele buda e tla go ka khaso ka je re mo di mu ya ga tang thale bona ka bona anga penta te ka mo yetsa go fina tumi tate go tsontso ra ga jeno se ga pa di ke senda te ha mantso a di ra wela bona ga jeno ha o se bela wela ka te modimo me malatsa ga jeno na te go utlwe go kusa ta bona me re tle re phele ka ona ta bona mo wa modimo la ta bona se wa utlwe fela senda te le ba itse hape wa rentse hape ka ga te modimo se fela ma go bona te modimo bona e ba te ga entse re mo ka go sala ma te modimo bona me na re fe tshabo ya wa tsa bobe ka pela te modimo ba re ke re fe ate matla a o hlwel ya bo se se sa te modimo ra mo tsona te ga ba mu ya bu ile nga jeno ta ona ba ba matia ba ta ka ba tshwenyo ka ba ta ona ba di ke sene te ta ona ba na mo ya te modimo ba tsha ta ona ba hlwel ko so sa ba te modimo ona me ra re ke ta go ba ta ona ba ta ona ya le go wa ra ke le ko ena a ka te ma ta o ba te modimo ta ona de tshwantsho ta ona ka jeno sa ga pa re ke ta ona ga te ta ona ba ra khasa ka jeno ha wa ta ona te moloki ata e thusa ta ona gore e be tsitse me tle re fitlhela botlhe e tlhakia te modimo ka se mana ga gape amen mo ya gatang ya ge tlo ka thuto ya gona ya ka jeno me ke bontse fela go sa gona he se re fela atama go kae a o sheba kgaolo ya Genesis kgaolo wa go mono Genesis mono kgaolo wa go temana ya go bedu ya 40 bibele mono e tswela pele re jale ba utlwa lentswe la Jehova dimo ha tsamaya tshimong ka mantsi bua ha o phodile atama le mosadi wa hae ba ipata a ga difate tsa tshimo ba tshaba sefatlhego sa Jehova modimo verse 9 eba Jehova o bitsa atama a go yena o go kae na yana le shome atama ga ba ke utlwile lentswe la hao tshimong mme ke tshabile ka gobane ke fela mme ke ipatile 11 Jehova a re ke mang ya o tsebisitse gore o fela na ha wa ka wa ja sefate seo ke laetse gore kae o se ba siana 12 atama ga ba re mosadi yeo le ileng yena gore a dule le nne ke yena ya mphileng tsa sefate ka dija fete Jehova modimo a bolella mosadi a re na ke nyeo entse mosadi a re noha e nthetsitse mme e jele fa mo di gona le tswa ka jeno le badi
rona go thusa gore e tla rona ga namona tsa rona ga manona rona re sa re re ke go utlwe se wa rona e le molaetsa go bona ga jeno rona bua rona de ka bo rona rona mme ta go thusa go ta fetole mo go rona sa twa tena rona mme a re ke go tshwana le Kriste ka botlang ba ka se mona ga gape amen Jehova moriti bona jere ka mehla re foma ikutlwa gore jere ka mehla ona tsa tshekela ka malefa mane simong ya eteng mme mantseng a manye bebele e re bontsha a fihla mme a fihla jere ka mehla hae ke tshepa gore ona e bua gore mo a tla tsoma ta malefa a babolo mme potso ya hlaya rena ha ya rena le ho ka ha re atama e fa ho ka ba mo bona ha twa fela bona atama o kaena taba e teng ya bona go bane le modimo aka bua le atama a sa bue le bona mme taba ena re tla e bona bebele ya e ruta gore ha o shauta semeleng chamano thwe ge sitile ka motho le mo e leng atama mme ka ya le mo hape go tshwana pholo e le Yesu Kriste e lobe le ha mona go me tore taba di ka le ka Noa tsaya mosadi tsaya go atama fela ya botswana ka ke tsena kaofela ke atama mo ya ga gobaneng atama ha o shaba Efese kgaolo ya 5 Jeremiah 25 21 25 Bibele ikubetseng e nngwe e mong le ntse le tshaba Kriste 22 lona basadi ikubetse tlasa banna ba lona jwalo ka ha le ikubetsa ho Jehova o mogela 23 hobane monna ke hloho ya mosadi jwalo ka ha Kriste le yena e le hloho ya kereke mme ke yena mmoloki wa mmele wa hae 24 jwalo ka Kriste jwalo ka kereke ikubetsa tlasa Kriste basadi le bona ba ikubetse ho banna ba bona jwalo nthong tsohle 25 lona banna rata basadi ba lona jwalo ka Kriste le yena a ratile kereke mme a itiretse lefu a baka la yona mo ya ratang mona re bua ka dikamano tsa ntate le mme lenyalo la modimo ke go batla ke bontsha fela gore ha re tlo bua dintho tseo di abolose di etsang ka manyalo wa di abolose yena ntho e etsang fela gore ntho e ba e beileng a e sothe a e bega motho batlang ka teng ke bo gona ka jeno e leng phaka la gona jwale how do we define marriage lenyalo ga tlhalosa jwang matsatsing a jeno ba di abolose bele o ukile ka dikhanakana tsa hae lenyalo la modimo diabolose o tlile ka go busa hae ka ba rutei ba hae ka ba etsi ba hae manyolo ya hae e leng a hae a disila matemona ka bokgutshwane o be ba duke taba ya lenyalo empa ha o sheba kgaolo ya bobedi ya Genesis mona o rutwa ka gona ka le modimo lenyalo ga le thoma o thome wa thwa jwang o etse monna ya ba go bona la monna o etsa mosadi mme taba eno ya ba lenyalo la pele modimo a le entseng e le gore lenyalo ga o boka lenyalo tlhaloso ya teng re ke ge bona modimo e leng yana motlhodi wa lona taba mo ya ka tla ge e shebisa ka tswela pele mona mo re teng mo re fuwa tshobotsi ya gona le tlhatlhamang e di ka be jwang lenyalo re tla e bontsha ka go tshwantsho tsa bona a bodimo na lenyalo na e di ka sheba le jwang but mona re bontsha go basadi ba ikobetse sa bana ba bona jwale ka kereke le yona e etsa go Kriste le eng go ya kereke Satan o tswela pele o ruta banna le basadi ka jeno
go be ba fana ka ditšhelete go fana ka thuto e fosagetseng ya go fosagetse go monna e be felela be basadi ba bangwe ba tswile mana go ba ba ileng teng go ba tlosetsa sa bana ba bona be bana ba bona in response to that ba ba rata e le wa ba ba ena okay monna se go be ditse be monna ena a dilo mo se ka rata ha mosadi yana tso a lo tla tso monna hae a mo fe bogobetso tswela pele buka ya Timothea wa pele mona ga o le bobedi ke bona ke a sete mona go bua gore taba ya tsa ba ta bona ke ta bona bona di bang go tswa simolo ho tu obane atama o bupile pele ha morao ga botswa mosadi e le gore tlhatlhamano ya tlhago ya bona le ha ho entse motho a le motshehadi jwalo ka bebele go bontsha kgolong ya pele ya Genesis empa teng ho ile tsa monna pele mme ka le motho a bona hore ha o molemo monna tswa a phele mo a o mo etsa eng molekano ha e le mosadi Timotheo ya pele tabene ya itisena ga o la bona go itimana sa teng Mateo ye ga o la itimana tsamana ba go ya go sela ere bafarisi ba tla le Kriste ka nako mme o tlile ba tla go yena ka morago wa moleka Mateo 19 temana ba go twa ya go sela mona e go twe bafarisi le bona ba tla go yena go moleka ya ba go yena tleka motho o tsweletse go tlhala mosadi wa hae ka baka le fenna Jesu Kristo wa gabe a ba ga na ala ka ba bane ya ba ala ka ba bane ya ba entseng simolo ya ba entseng simolo o ba entse e le motho a le motshehadi verse 5 ka baka leo he monna o tla tlogela tatae le mmae a go gamele mosadi wa hae mme bobedi bona mme ba babedi e tla ba eng nama e le nngwe fela ha o le jwalo ha ba sa tlhola ba etswang e ba babedi empa e tla ba nama e le nngwe ke mo ke reng seo modimo a se kopantseng ha mmogo se ke sa tswa sa golwa ke mo buja ga teng e le gore ga re bona manyalo a ntse a tlhatlela ge bona ntse a gona ga tsatsi maphelong a bona ka go fapana high court na ya sefana e ile e phatlana manyalo e a gola beke le beke ne ka go fapana e ba tlhaona fela manyalo taba ena e ha ka la modimo ya go patsenya le jwa ha ya kana gola empa haeba ya le theo le kopana le satane le modimo yes a tla goa ke rialo bana ba pedi ha ba tla se tsa mona modimo ba tla tseba ha bona ba itupeletse go kena dikelo tsa diabolos mme ba nka gato e le bona gore ha ba se go tshwenya go thoma modimo wa lenyalo ke ile go se re kgethile ge se le tsene ye sa tirong ya diabolos go ke getso ba ge sokolowe go kela mona modimo ile ga mo motse e nyana mo ngane nyalo mona ka te modimo lenyalo la bona ge letso ba ge le tsamaiselwa jela haeba seo ge ke lenyalo wo modimo a tlhalosa gore ke mo babedi ba kopana e ba ntha ile nngwe e bana maeleng jele e mong a tla go a gola tabena mo ya ga tanyere hono e le senyala modimo kopana ya ga manyalo ba e le sa modimo go tlo sheba mo ya ga twana tse ile le tsa manyalo a fele a pasana a tleke ke ditšwe
meta bene fere atama wena soyalla wena muti wala palingwa na pele nyalo le lo ule thea na uya ba ngana yalo mutuna ka bo huile diri tagazo sa hatana mana ilo manyalo atenga je ke bona kreste tenga manyalo uso mo ka ka atama uile morga buanati eka osusue ke o fokodi ba hae ka bo uile ke susumetso yo ai fumanang o ena ile molekano wa hae ke mosadi wa hae e ba thata bua re a onna ke ka mo go ile motho ka teng ka mo gana matla ka teng ka mo go ile monna mafufulu ka teng go itatsiwa atama o kaena ana lona dipatile wa lo o le mo fela badana dia bo sina go saense ka nyala hona o kaena atama re modimo ona tlhophiso eo ena a ilentse mme ke fata ba o ke tlhatlhamano eo re modimo a e nyalo ata mangolo e ke a batleng a ebe 1 modimo mang ke o modimo jote ke go head ke modimo e be tsa temolo go head ba tsa o ye Christ ke na e mo priest wa go Pero Cristiana, que era soya, é que é. Tá sai que é. Eu tá bonita. Olha a forma da gai. Man bom Cristo que ninguém aí, mongati. Eu monna. O fita a panakama. Capoeira era o bisamo saiu a. Mosari era. E pena o bisai, o bisaba. Mudimo ya jamaa mulimu monna mosari bana islam yo dille muile na haji tuja aye be lona wezala wa mito bana shi haka kusana he ba ya ji hawle ne fa ya fita na din tuya din tri ise ka ko su manan wala wa dikres dikai de monna ki mosari ki bu kona wole mu hawe monna ka go ba parang ho ise ka go priest yo sa ba ka ta priest wana jwa impa njoto choka go ke ga su yo bolo ta shema na pa go e go me ka ma khmara ba tem ka manyalo a ke ke tsena go bani dikireke ile tsona se to house ka bo mo la mo di ba bile to ya tena la mela tsa haiti ila se ka ba la tsona kireke ya bo su kireke ga tsona o tlomo ke ba kireke ya ta iwa ya ta la iwa twa ba tla mara bi be dia bosi ka be na lefatse mona o fie matla ga ala se a bona se tšhelete ya le ya be go mo kamedi wa hao sa go thupa paneng ya ga tswale se be se boela ga se tlo ya ta buka ite ye ke rata mona o tsuka Adventist home ke buka eo e tlile ke le moile hore e tla e fana ka bokaka nka ga ke e fana ka keletso tse go tse matla pele o nyalo kana kwa nyalo do na bene nyalo mona e tlena go lusa bona e ya kae do ga pele se se bona o ka mo se wa nyalo na go etsa la eng page 24 at chapter 24 ke tlo bala ka so mo ya ga tang ke le mo tsa so wa mpa ka o ke mantsala ke ya so mona o twe le nyala la pele mo di malentsi o tu modimo o ile ke tika nyala pele mme a lietsa e le yena moqapi ya ona e hape mothei a go bohlodi wa tse le fatshe le godimo le hohle mme o tse lenyalo le a hlomphe o twe ke yona mpho ya pele yo modimo a file motho mme ke yona ke e matse pele tseo motho le ka moga wena a ile a tshwana mane e teneng mane o
Hotre ha di pelo salo hodimo de later me di mamelo le nyalo itaw de ele e sono fa me taw de ha bele me hotre di prise pour le rapport mais wana yelo itaw de enter nyalo le soir les fake me de sala katha me lo gonya me lo gonga o fe me ta kote le fana ka no de di tlhoko tsa botho mme tabena ya le nyalo pepe o tlo hurisa motho mmele kello le boitshwaro ba hae ba tlhago kapo ba boereng mo jwa tshole mo ga nnete ha ka tsaya buya ka tanthe mona buke e tshwana fela e ba ka dintho tse tsa lenyalo le fele ka pole le tsona le atle ho tlo ya tsona e kgolo ke re ke immature marriages manyalo a tlang tsona go ya teng ho re tabena e tla kana e tla le khubelo holo matsing a je mme o tse o tla bona bona o tse mmele le kelello ha o se go embo re ba ga kela nyalo nna bophelo ba lenyalo e ba ba thola le ba tsona ba kela nyalo na go ntse ta wantse tse wa ga ba yenya ho tla kala ngale na he ho tla ka ngale na he e be bele mai kabello kapo le ba kala wa be ba nyalo mo e ba ga le sio fe go thore mo rate ka o kena monyana ha o bisa o kena ntho o sio fe be o te ba chawana ba tla ditana ntse re tlhopise gore ha ya ha lo nya ka wanya yene o ka twa ka tlhadi anye te mo hape ha e no tlhadi o tla motho ene ka mo te fe o sa se ba bi ka ba ka ke tla tla ka motho a kere nyalo nga tswa a soka a tswa a butswa hantle note gape ena mo kere nyalo ka pelenyana e ka mama ka bokgo o hantle o tlo ka mo ka go mo ka mo o botsi a go mme a ba go tabena ba ka tsho ke tsona patso o phelo ba ya go tele ka bo thago ana go tele mme o tla hana ba botanyana he batho bana ba ba nyana se go twa ke na ba nyana mona ka o hloka maikutlo tsitse ho tlo ba ngana ha na mamela le o utlwa so go kreste o siba ka lenyana o tsela pele o ke yesana page 106 ya re is home iba ka ntse ke cancel for so many couple ke leso ho menta te ba tla mo tswa go tswela pele lenyana la bona ho twe e ka mme ka kontate ya batla hore ho be le ntho ke puso ka galla mara modimo utlwe ena ka boyana o fanne ka bona tsamaiso la pele ke le jwa ntate o ke ra tswa a le mophe mosadi wa hae bele ka kreste bele ka sena a le moha lo go risa kereke ya hae mme o mosadi ena o ke ra tswa a hlomphe lo rata mosadi wa hae tabena go mme e ba le hlokomela bomme mana ba ke ba tswa ba hlomphe ha ba tswa ba ka ta banna wa bona ha so ke monna fela ke tswa a ka ta mosadi wa hae no ke mpe ke o no to bohle bo be ba bona wa ke ba tswa ba hae moya o wa re ba ka tswa bo hlomo e mong e mong mme ba se ba tlo pisa maka e mong wa bona bo hlomo mme o tse ha tswa pe mona e o tswa ha o kira ba ba le e mong ga etse ka se ha o tswa ha o ba le e mong ga etse a etse ntho e mong a e batlang ile go tswa ke ga tswa go buisana no o tlo ke ga ntena e be hape ke se rata tabe o ya o tlo tabe na ya go mo wa ithata go feta ba bang e senyana gape e senya khotso le thabo ka galla mme o tlo ha o lokela go
mo ke nyana le tabe na betso ibe tenya go e watla wena fela pele meude ge se mantse hantle e re a bua wan ala matla a fana ka tsho tsentle ka be mte meude allow not sharpness ka dimella mantse a hlabang go gashe we tlisa bophelo ba botsa go kopanetsweng monko o monate wa tshwana Kreste tabe gape mo ya ratang yo go fuwa mona go wena hote e mong le mo wa ba ikarabello go e mo hote bobedi ba gona hote ba bedi ba o tlhasa bona kopanetsweng ba kopana go phelo e tla ba le maikarabello a fapaneng a mong le mong tabeng e jwalo yo be ya lo buya ratang ntate wa ikarabello hae mme wa ikarabello ha ke seo se fuwa mme tabeng ha ba pere e mo lokela go bona gore ga ona a ingwana ya lo go ya go tsana le batho gore go se belaetsa wa la ingwana kae nyalo ho twe mme o lokela etsa wa to grace a tlotlisa lenyalo lapa la hae e le mme gape e le moratuwa go monna wa hae botlhale hote gape engwe le engwe o lokela ipotsa gona e le mme gona nna ntho ke etsang na e fitlhela boleng ba bosadi na patla modimo mme a ka betsa ya tsa gona ke ka jwang ka etsa gore ke fana ka tshuetso e tshwana na Kriste la pena kana mme monna mo tshwanela o lokela la etsa wa etsa mosadi mo hae a etsa ga ha mo se etse hantle tabena a e boela mosadi a ka ne o fike o etse hantle mara go o etse hantle mona ke so re se bua ntate wena ka pela ha mo wena tama o lokela o etsa ka pela ha buka tshwanang page 211 e go ntate ke monna gape ke ntate e le tlhoelela mme o ke mosadi o shebile go yena lerato le mohau yena mme o shebile go ntate mo thuse o tla bana ka mo go nepaetseng mme bana le bona ba lokela ba tsebang ba tseba gore ke ba hae le ka ene ba a mme wa bona mme e le ntate wa thasello ya boiketlo bana ba hae mme bana le bona ba shebile ntate bakeng sa gore ba tsheetse a ba tataisa mme ba hloka maikutlo a hantle a bophelo le semetse hana ena paetse di ka tsa hantle lapeng la ntate ka hona te bona semetse wa ena paetse mme o tlo tsa tsohle kaofela ntate o lokela etsa wa a laolwe ke lerato lo sa modimo mme a ba etsa wa a ute ba hae ntse wa modimo lo gape a ba tsaise dikgatong tsena paetseng ile go bana ba ga tletsa wa e ntate a bona go etsa ba go tlo hantle ba go tlo hantle ha tsela pele e nta page 212 ya Adventist Home e re tata ba ke motho a etsang molao gape ke mopriest ta ba mo ya ratang ka lo mara ka joy ntate o ke la bona gore lapeng mane go agape gobane ntate ha ke mane ke yo be ke re bona mane ya go bangana e kala kae malapeng a bona mane mme ntate mo re kena mopriest wa ba pala ha o tso bona wena tama na o tsole bakeng sa ona sa go ebe lapeng ga o mane wena a trampeng go gapena ka go fihla bosigo o kgathetse o sa nna go gapele ga o gapela bona gona mona ka go tlo ya go fetsa tabeng gore wena mopriest a pe go ela eng a mola go thoko tsalla go bua tsona ke ntate mme ntate wa ntate wa ke nai a fana ka eng a mola mme a pape ntate o tla a be le ntho ga ke di boleng bona le bana
ebe ntate a matla a nang le ntho ke seriti a tshepahalang a le mamello a nang le hore hape a be hlokolosi hape e motho a etsa dintho tse tshabang ntate hape ho thwe e le yena moporisi wa lelapa ho thwe ke yena le ka tseba a eme altareng mane a tla nyana modimo a eme jona hoseng le mantsibuya bakeng sa ho etsa mahlabelo bakeng sa lapa la hae tla hopola kgana kwana mahlabelo a etsuwa ke wa priest hona le tjena mahlabelo a etsang hore o rapela lapa la hae jwale ho thwe mme le bana ba hae ba lokela ba etswang ba kgothaletswe hore ba kopane ha mmoho tabeng ena ya hore ho rapelwe ha mmoho ka hore ba etswa ho bina ba go sengwa modimo mo le monna le ntate le le hlaya lla mme o tate o se le mantsibuwa e ka mopusi wa lelapa o re ke a boele dibe tsa bana ba hae le sa hae kaofela tse ba di entseng le sa hae kaofela ke le ka go ke re buya thang bana ba hao ba ka o etsa na o entse motshehare o le ntate o lokela o fihle o etswang o botse ba o di ka pare modimo le modimo wana ka itse o se ka wa etsa 1 2 3 4 ke mosidi wa ntate o no se bana fela mona kana ngwana le kana ha ile mosadi wa hao o lokela yena o etswang o bona hore he o etsa thapelo e kgethileng bakeng sa ena le bana ba hao ka bona le bana ba rona kaofela ho so bona mme ena o le tsaka etseng nna buka ya sona yena Hope chapter 38 ke botsa fela wa ya mwa go bona o ntse ba ntate sura 34 o ye bara o tla go 37 ishe da go sa na ntate go tla a etseng e ba ha etseng mme ena ra ga ile mona chapter 38 mona mme o ga ma go buya ka tang ke re fela ke go ma go buka le bana mo le mo o tla fumana e mo mo haka e re mme o re kana le mo kana ha mme o tla go pata bena mo lekane e hle bontsha hore o ke husband fa e le go ba le kana le ntate but ho tswa bana ba kana jwang ho pota bana itseng ke ntate ke mme ba le kana go tlo mme o ke a be boemong bao wo modimo a etswa a mmetse bona go ebe husband what if what e mo kana wanda o tlo pota hore mme o ntshwe le tla go la landa e le go ba tsama ba le ba etswa e batho ba buisana mme o tlile ntselang o le lefatshe le hloka bomme mosaka le hloka bomme ba se bomme fela ka le bitso empa bomme phatana ntse o tle motho a be mata o tle ge ka tswa ka o sa kileng di bikabelo wa mme hore bo ha go feta wa monna la bena re bomme re ka ba tswa a hala o feta a bomme o so o pola a bonta o pola mme ke yana ke sa o pholo ka lefatshe e le go mme o na le sino tse go ba le tsa hore lefatshe mona be nna na mo ya tang o teng ke teng ha sa ngata thuya le modimo wa tsana ngata fale mme ga tswa a ka emisa mme ke go se le tsholo he bo mme lefatshe ka o phara ba emiseta be ne ya hore ngata fa ba ngata tena ba go tlo hele ha ale meleng a ka fya bola ngwana fe ye ka ya o sa go tia be hore wana o ntate ka pole ausi ha o la ausi ya ausi mo ha o ne re nyana mmele ntate mo mme po tsona taba ena ngata fana ka tsela pena ya bo se tabena ya ba empa mme se tsa o wa hala o tama wanda ile go mme o se tsa go ka galla ba go ya ka teng ho di mme ba tlo go mene mo se tsa go ona go hala la ba be ba be le matla o sa o le modimo ka o be tswa ba fana ka bo pro bona ba ke sa go se tswa le modimo ile go ya ka teng ha o le na ba le ka ya malatsitse ha fela le se ha fela mme ka bonate a sa tsaya ma de modimo la bana go nna go wena ge ka tshwenye ka ona nyalo na go tsala wa empa ha eba motheo wa manyalo a o
hase modimo e hlile ra bona a tla wela hoseng e mantsibuya haeba ntate ha e se ka bona modimo mme se bona modimo e hlile ho tla dumeha ho ya ho ya go sa feleng jwale ho teng ha mme o tla ithuta hore a go teng bana ba hae go e ba ba sebetsang lefatshe mona mme a ba teng ba ruta ba e le mantsa o ya go teng bana go phana tsa ka nepo ba tsena le go bona hape hape a wa ba shotela ba tsena le tla mme o ke mofumahadi the mother is a queen of a household mme ke mofumahadi la pele a ba bomme ka sona ha o sa o le o la pele la boena se ba la pele la hao o mofumahadi mme o rana matla a o hae bana ba hao ba be le dimelo tseo o di hlokang mme ba lokele ho phela bophelo bo phahameng e le bophelo bo sa feleng taba tse hlaho page 31 ya Adventist Home ha re fara qetella ya re fela ha o shwa mona ba re pele e re mme e re ma bontse hore mme ke mo fula la hae hape o thwe bana ba hae ba ikela go sai sa mme o thwe mme o lokela go busela pala ka mohuwa o hlakileng mme a be le dikiseriti tsa bomme mme o tsela tsela pele la hae e bohlokwa haholo ka lentswe e ka molato ntate o tsamaya molao mme o thusa molao o go teka baneng hobane mme o tlo gopola hore o tsoa le ngwana go tswa ngwana e le ke letho a be 9 months mme a tsalela ngwana ba hole a hlaya a nke le tsaka ile a kwa tla mme e le go mme wa hae o ke bena tsa go fata tsena a o fa molao o mo fa susumetso yo a di mai batlang o gopola mme wa mo ba ya apela promotion a mo fata tsa mo go fila moshe e ba monna a tsitseng timelo ya monna ya ile tswa a lokolla maisraele kae mana tlo fetana e le bomme bo se tsona go go e ba botsa ona a tamana wena go kaena ha go botsana he re itsela pena le modimo ke modimo a odimo ke kereke ke ntate ke mme ke bana ba ha mme tla mo ya ka tshepa gore o utlwe na tsona wa gore mme o buisa baneng ba ha e le ka ha mme a sa nke tsaya go na le modimo hobane monna hae a sa pala go di hae ka go le hae mo Kristo ya go ya a go ba lokolo ba la pala hae thata le modimo e tsa go mme a gopole mo setjuma empa mme ha tseba thata le modimo yo a utlwile ka monna wa hae le go busalla o kgona ho etsa a gute bana be le bana ba hae mme tsho tsena e tsara pele mo ya ratang e hole Adam o kaena mai pio sa ka go fela ha ka le beng ya hore e le ka nnete le fasile le ka lo ka fela wa Adam ba go tja maemo a bona wa Adam ba ka go emisa go itumella gore le fase ka se tsa bolosi a ba tae ba bue ntho dipotsa tsa bolosi ba teng banna ka je ba buella hore banna ba bang e be dintho fela malapeng a bona e be dintho ntshatse ba kgannang ha di bohole malapeng a bona ra se ka fatsana di seno tse banna ba ba bona ba go busa bana le tšhelete ka je gole ke go yana ta go tla mo e ba mo modimo o bileng teng o le hloya lela o kena e tloa ke mona ke ka ditso e tla o ruta hore ntate ke ntho kana banda house band e tlamang e go tselang la para ha mo e le bona ntate re mo sepetso we a paela ho leo e bona a le boloka tsela sa go e we
ke a tseba bona banna o mohlomong taba ena e tle le pelo tsa bona empa go bana mosadi hoseng a motho sa ntho moya le modimo ka go bele e mosadi yona ena ha e tshetlekang ka de modimo a tse dikela diabolosi o kena ka ena ka Allah jwale ka ila kena ka efa a pela bona le ona go sona wena mme ha fela so para monyako o diabolosi o tla kena mme be di tla dile go mo modimo go pantse ha o nteka go la empa mo wa na fela ya go ruta go ehlile anta go pantse mo e se mo ra modimo le diabolosi mita pela go fela re modimo ka ta nyola ha re modimo ka ta nyola o le mme o le ntate ha ka bone hore ye molemo wa bona o tshwara o apara bosina ka po o apara ka go la lapeng mo o le ntate o a mo o wa mo teng e ba mo o lokela wa teng o le mme wa mo teng e ba mo lokela wa teng o le mme ga tla modimo o batla ge se ba ka lapeng mme ka o shola tlhekere modimo wa khotso a polokele wena modimo wa khotso a o thusa go sokolowe be mo sokole sa khatira ba khale ba nne ne go tla go khutlele metheo re bona tla gongwe le tsela ga mangana manyalo mang a manga gona ke gona ba buletseo a toka ga bana re ga dumela hanyane ya bolosa a kenya suetso mohloka ka nya ka ba ka nya ka ba ha ana a tsa ntwana ga a no ha no a empia ho a o tsela pele we o tlo bona modimo o tlo di tsa demo ka modimo hanyane o fitlhela o le mo lo re o sore mo lo kotsi ka go makatsa kapela go fela a o khutleng a ntse re phela banda atama khutlela go sina ba para ka go la matama tle ka bona motho monna phapa ke sebete ka ga lenyana go pola go tate o rutela ga beleng didimelo tse tso re di fuwe mona e ben tate ana le segiti ana motshepe ana mamelo a le ntho ke sebete hape a sokolos mme a be go tate wa a tshwana matso o tate a o khuteng mohlomong ke bona e ba se gona ba etsa go bona ba re shaka go ga shaka teng ha ba hloka mo go wa ga hloka ka teng mohlomong ga wa mele ka mo go wa ga mena ka teng mohlomong gona ga ntho e ba mohlomong e fusi empa go shola tsa jere he modimo wa gona wa tsapara o tla go thusa gore mo mo wa teng ga o shola mo ya ka teng ba ga pele ke tla go para ga se ka jeng jo mo ri ja go ta khale wala modimo ka ngwena Jehova ke biso la gago mina te teng ka o sa pele ile wa tela re kileng mo ona mo modimo da tsmara nya ta ona ka jeno ge botax ka go tlhaisa tsa nya tsa nya le wa ona ola deta ba le tsamona na mosana tla go thusa o ja bolosi le ha ka le ka o senya ka bena ya go kopa teng nya ta bana ile mo ona mo modimo o ha hang ke ga ke hora teng tla go thusa ana ka mo ka nya ka pa hora teng tla go thusa ka tsana ka mo nya la bona me a re ke bohle khine hele go etsa ka bona ma yona wa teng then tate ka para ka bona bona re ga fana ka setso se ga na pele ngwana teng le bo mme ka fana ka setso ga bona ba di mo ngwana teng bona yo ata bona re la para ngwana teng ile te mana pa thabile me mana pa ona ta bona a o a so phelang o tla o bile o se ka teng di re bona ga ka pela kana jwale me ba ngwana re direng go tla go pela go etsang a ka se mana ga ka pela amen ya ka tanya ka o sola tlhae go pa ga monna go dikela wena o fitlhela ta kopana gape nako e tlang ya go sa hantle ke na se iswa mo kuditi wa mpolle mme mo ya ka tanya go ntse fela wena a ke mo fela moifo wa haswena ba teng ka ba ka mana le thato le tete o teng ka teng kwa tsana mo di fetsa teng nena mo le mo ri wa thapa o teng mme e se ka tle a mo yona ka go ke yona mo ya ka tang mme a ga fela ma go tsosa go ka gona o fitlha go para pela go etsang a ibe go